Predavanjem Živka Ivkovića, pisca, novinara i muzičkog kritičara pod nazivom Istorije jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla prvih 50 godina, koje je održano u Galeriji Narodnog muzeja u Kraljevu u sredu 22. novembra 2023. godine, zaokružen je ovogodišnji tematski ciklus posvećen istoriji gramofona, nosača zvuka i bogatoj kraljevačkoj muzičkoj sceni. Pre godinu i po dana, tačnije negde u aprilu 2022. godine, zajedno sa Subotičkim muzejem i Muzejem nauke i tehnike iz Beograda organizovali smo izložbu o gramofonskim pločama i tako je na neki način počelo to ostvarivanje neke naše zamisli i ideje da se jednog dana u Kraljevu formira muzej muzike. Glavni razlog zato što je Kraljevo rasadnik muzike, ne samo narodne muzike po kome je najpoznatije, već i džeza, rock'n'rolla u najnovije vreme i elektronske muzike. Mnogi DJ-evi danas koji žive i rade u Beogradu i na drugim mestima potiču iz Kraljeva. Pored te izložbe organizovali smo i gostovanje izložbe o 50 godina postojanja grupe Smak iz Kragujevca. Zatim imali smo neka predavanja, koncerte, kao što je bio za prošlogodišnju noć muzeja. I ovo je samo jedna manifestacija u nizu gde ćemo pričati o istoriji jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla u prvih 50 godina. Živko Ivković je jedan od najkompetentnijih autora iz oblasti istorije svetskog, jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla. Na predavanju je izneo niz do sada nedovoljno poznatih podataka o ovom muzičkom pravcu. Inače, Ivković je napisao 8 rock romana, šabačku rock enciklopediju od Čivija do Goblina, publikaciju Šabac u senci džeza 1934-2004 i pola veka rock'n'rolla u Šapcu. Od 90. godina prošlog veka do danas piše za niz rock magazina, web sajtova, fanzina i drugih glasila. Sa Ivanom Glišićem, najuspešnijim jugoslovenski punk underground književnim stvarovcem, koautor je šabačkih grafita. Vlasnik je gotovo kompletne domaće i svetske rock literature i velike kolekcije isključivo muzičkih rock izdanja na svim nosačima zvuka. U toj istoj godini, 99. sam završio i knjigu Od Čivija do Goblina. To je u pitanju je popis, registar vokalno-instrumentalnih sastava, visova, grupa ili kako god već, od 63. pa do 99. Ne znam koliko sam grupa uspeo tu da spakujem, ali uglavnom ta knjiga Od Čivija do Goblina je takođe izašla u 99. ali u avgustu mesecu. Ova In the Smoke je u maju, znači samo nakon nekoliko meseci pauze je štampana i ta druga knjiga. I to je prva lokalna rock enciklopedija u Srbiji. Valjda su se nove vlasti plašile rock'n'rolla koji je ono po izvornoj definiciji utemeljen negde u USA-u polovinom 50-ih i bio je uperen protiv vladajuće klase te u Americi. To je neka izvorna definicija rock'n'rolla. Plašili su se da se to ne dogodi i kod nas, ali praktično se i dogodilo, mislim. Rock'n'roll je bio bunt i ostao je sad. Svaka vlast se verovatno plaši rock'n'rolla na neki način. Mada je to ono pravo vreme za rock'n'roll 50. 60. 70. 80. pa i 90. za nama i tih nekoliko dekada se više nikada neće ponoviti. Klinci danas žive kako žive uz te mobilne telefone, slušaju sve i svašta. Ja često razgovaram sa njima, i pitam ih šta slušate. Kažu sve. Šta je sve? I narodnjaki, i zabavnjaki, i rock'n'roll, i ljigavi pop današnji, sve živo. Znači, nema niko iskristalisan neki muzički ukus, a rock'n'roll bi trebao mlade privući više knjizi i nekim istraživanjima, nekom kulturnom opredeljenju, nekoj grani da se okrenu kulture. Ali
toga, ali rock'n'rolla, nažalost, više nema. Baštini se ono staro, preživljavaju te stare rock'n'roll grupe, a novih, tako reći, i da nema. Tokom predavanja polaznici muzičke škole Rock Planeta iz Kraljeva, koju predvodi gitarista i producent Vladislav Jurić Džubo, nastupili su sa nekoliko ju-rock numera u akustičkom izvođenju.